ibyo wamenya kuri bamwe mu bajenerali bakuru Kagame yashize mu kiruhuko. Itangazo rya Minisiteri y'Ingabo rivuga ko Perezida Paul Kagame nk'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yashize mu kiruhuko cy'izabukuru abasirikare bose hamwe barenga 1000 barimo 9 bo ku rwego rwa generali. Njye muri kumvanirwa Ndorimana Alexis. Muri kiganiro cyacu turibanda kuri bimwe by'ingenzi wamenya kuri aba bajenerali bakuru bashizwe mu kiruhuko. Muhawe ikaze. Urutonde rw'amazina y'abo basirikare bakuru 9 nirwo rwatangajwe ku wa kabiri nyuma y'uko umuhango wo kubasezerera ubaye kuri uwa mbere. Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda ivuga ko ari inshuro ya 13 ikoze umuhango wo gusezerera abasirikare bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Ivuga ko abasezerewe kuri iyi nshuro barimo abasirikare bakuru senior officers bagera ku 120 n'abandi barenga 900 b'amapeti atandukanye. Mu muhango wo gusezerera abo ku rwego rwa generali wabereye ku cyicaro gikuru cy'ingabo, Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda wavuze mu izina rya Perezida Kagame yashimiye abo basirikare uruhare bagize mu rugamba rwo kwibohora, guhagarika jenoside no kongera kubaka igihugu. Mwagize uruhare rukomeye mu guhindura RDF igisirikare cy'umwuga cyubashwe mu Rwanda no mu mahanga. Dore bimwe mu by'ingenzi wamenya ku bajenerali bagiye mu kiruhuko cy'izabukuru. Majoro Generali Gumisiriza, inyandiko z'urukiko zerekana ko ubu afite imyaka 63 yabaye mu ntambara zitandukanye mu Rwanda mu 1990 no muri 1994 no mu ntambara zo muri Congo. Yavuzwe kandi no mu nkiko mu ntambara yahagaritse jenoside. Gumisiriza yashinjwe ko abasirikare yarakuriye bisha bihaye Imana bagera kuri 15 bari bahungiye ahitwa Gakurazo hafi ya Kabgayi mu Rwanda. Mu bihaye Imana biciwe Gakurazo harimo abasenyeri 3: Musenyeri Tade Nsengiyumva wa Kabgayi, Musenyeri Vincent Nsengiyumva wa Kigali na Musenyeri Joseph Ruzinda. Mu 2009 mu bujurire urukiko rukuru rwa gisirikare rwari rukuriwe na Patrick Nyamvumba wari generali majoro rwagize umwere Gumisiriza wari brigadier generali hamwe na bamwe mu bareganwaga nawe kuri ibi byaha yashinjwaga. Zimwe mu mpirimbanyi z'ubutabera icyo gihe zavuze ko urwo rubanza rutari intabera kuko abaruciye bari bagenzi b'abaregwa babana mu gisirikare kimwe. Mu 2012 mu nkuru yavuzwe cyane mu gihugu, Gumisiriza n'abandi basirikare bakuru Fred Bingira, Richard Rutatina na Dani Munyuza batawe muri yombi bafungirwa mu ngo zabo kandi bahagarikwa ku mirimo by'agateganyo ngo bakorweho iperereza kubera imyifatire mibi igendanye n'ibikorwa by'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gumisiriza yakoze imirimo itandukanye ya gisirikare irimo kuyobora za diviziyo z'ingabo n'iyindi. Kuva mu myaka nibura 3 ishize, Majoro Generali Gumisiriza yari umugabo wa diviziyo y'ingabo zishinzwe ibifaru n'izindi modoka z'intambara, naho Majoro Generali Andre Kagame umwaka ushize yagizwe umukuru wa diviziyo ya mbere y'ingabo z'u Rwanda ikorera mu mujyi wa Kigali no mu ntara y'Iburasirazuba. Mbere yahoze ari umugaba mukuru wungirije w'ingabo z'inkeragutabara, rimwe mu mashami y'ingabo z'u Rwanda. Mu gihe Brig General Fred Muziraguhara mu gisirikare yamenyekanye nk'umukuru w'ubushakashatsi hamwe no mu bijyanye n'ubutasi bwa gisirikare. Kuva mu 2012 kugeza mu 2013 ubwo yari koloneli, yabaye umwe mu bahagarariye u Rwanda mu itsinda rya Expanded Joint Verification Mechanism ryari rigizwe n'abasirikare bo mu bihugu bitandukanye bagenzuraga ibikorwa bihungabanya umutekano hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muziraguhara yabaye kandi ushinzwe imari n'ubutegetsi mu 2013 no mu 2018 mu rwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano National Intelligence Security Service. Kuva mu 2018 Muziraguhara yari umukuru wa kompanyi ya Horizon Group Limited ishamikiye kuri Minisiteri y'Ingabo z'u Rwanda. Mu gihe Brig General Joseph Demari uzwi nk'umusirikare w'inzobere mu by'indege n'umupilote ufite amasaha arenga 2300 mu kirere nk'uko byari mu mwirondoro we igihe yari umugaba w'ingabo z'u Rwanda zirwanira mu kirere. Mu myaka myinshi mbere ya 2015 Demari wize kandi bijyanye na computer networking and software yari umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere. Mbere yaho gato yabaye umukuru w'ikigo cya gisirikare cya Kanombe kirebana ahanini n'iby'indege z'igisirikare cy'u Rwanda. Mu 2015 yakuwe ku mwanya wo kuba umugaba w'ingabo zirwanira mu kirere agirwa umuyobozi mu biro by'umugaba w'ingabo z'u Rwanda mbere yo koherezwa kuba attaché militaire muri ambasade y'u Rwanda muri Kenya, no mu 2021 yoherezwa muri ambasade y'u Rwanda muri Turkiya nabwo kuri uwo mwanya. Mu gihe kandi Brig General Pascal Moizi yari umukuru wa diviziyo ya 2 mu ngabo z'u Rwanda ikorera mu majyaruguru. Mbere yaho gato Moizi yabaye umukuru wa diviziyo ya 3 y'ingabo ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yamuzamuye kuri iryo peti muri Kamena mu mwaka wa 2021 avuye ku peti rya koloneli. Mu ngabo avugwaho kuba umwe mu bayobozi bakomeye b'urugamba, ibyo yagiye ashimwa ku mugaragaro. Yagize uruhare runini mu kurwanya ibitero biheruka ku Rwanda
by'inyeshyamba za FDLR yahoze akuriye ibikorwa bya gisirikare operations mu butumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique, ho kuba yari akuriye ingabo z'u Rwanda zafatanyije n'iza Mozambique kurwana n'intagondwa bakazivana mu birindiro bikomeye byazo i Mocimboa mu ntara ya Cabo Delgado muri Mozambique. Muri uyu mwaka yafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi umushinja uruhare mu gutuma intambara n'umutekano muke bikomeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.